Sanibona noy'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-radio Inkezi. Lami igama umfeza Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Bathi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje ukuthi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu kuyishubela inyanga yakwaMhlabela ingane uDr Mkhulu esekukhulunywa ngayo ey'nkundleni zokuxhumana la nodaba bekade lukwithuleleni i-TV la khona umlisa bekade ethi kungasedumbe dabuka la khona wacela usizo kuDr Mkhulu malana nento yokukhuphula ibhizinisi lakhe-ke nowafika wamsiza kodwa-ke usizo lizange litholakala, wagcina ngokuthola i-suitcase ebekade namaphepha phakathi. Kuyasazi ukuthi ivumelene zabo kwakuwukuthi kuzothola imali noma kwakuba yini mangabe echaza. Sekukhona omunye-ke oqubukile othi-ke yena ungomunye naye oqola uDr Mkhulu uyafisa ukuthi umuntu amhlanganise noThuleleni TV ukuze naye achaze udaba lakhe khona. Ngizukanda kakhulu ingane zethu ukuze nansi i-clip yosilisa akade echaza khona ukuthi-ke uyafisa ukuhlala noThuleleni TV naye-ke ndlala udaba lwakhe mayelana nokuqola inyanga yalaphana-ke kwaMhlabela ingana ubaba uDr Mkhulu. Nansi-ke i-clip wengane zakwethu-ke ake ulalele uzwele kabanzi mayelana nalo mfo uthi uwaqolwa uDr Mkhulu. Mfowethu Mandla Nkosi, unjani? Ukhuluma noDalton Watson la uPhongolo. Ngibona uposte lapha udaba lalomfo lona owaqolwa ile nyanga le yaseJozeni abathi uDr Mkhulu baba kaMashilanga. Nami bengifuna ukuveza udaba lami manje, bengifisa ungixhumanise neThuleleni mhlawumbe nami ngingasizakala ngoba lokhu ngahlala nje mangimfonela akayibambi ifoni, naye wenza lena kunjani lento nakimi wenza lento ayenza kulomfo wanginikeza isikhwama, kodwa esami-ke sasihlukile khona ngoba kwathiwa mangifika la ngisifaka imali engango-1,000 phakathi bese ngiyasivala ngingazivula. Sahlala-ke kimi isikhwama sahlala ngakhipha imali engango-150,000 bathi bazongenzela ukuthi ibhizinisi lami likhule nabantu bangene bengapheli. Hhayi, sihlala isikhwama size sigcina sesingicasula ngoba ngibona umehluko. Ngibafonele madoda lento yena ayisebenzi, but ugogo lapha besithi sokubonela ugogo lapho ukhale ngokuthi imali esikujaje yona incane, sicela ukuthi wengeze u-50,000 ngihambe-ke ngiyokhipha u-50,000 ngihambise ngiyokufaka. Phinde futhi ngibe nenkinga yesite engiyithengile le ePiet Retief eMpumalanga, bathi bazongisiza nakhona angilethe u-15,000 ngokufaka, kusho ukuthi soku-165 manje 1,000. Hayi, kufika nje ukuthi kimi no angithathe lento ngiyibuyisele emuva ngoba isiyangicasula, bathi hhayi vele ngathi besizokubona ukuthi ayisibuyise manje. Mangifika le baphinde bakhulumise le zinto lokushoshwathayo lokhu ungathi kungabalozi kanti kwenziwa yibona ngale basithela ngale bakwenza into eprogramiwe le. Omunye uyacasha ngale enze ngathi lento iyayikhulumela kanti lutho into eyenziwayo lapha umuntu physical. Bathi angifune angi-add omunye u-50,000 owesibili manje, ngathi awulutho nakwamhlolo, ngathi nje phinde, ngathi hayi ngizobuye ngibona ngabe sekukuhamba kwami-ke lapho. Manje lokhu ngiyalufuna usizo, ngiyabafonela ifoni yami abayibambi, ngifone ngenye inamba abangayazi, banakhonjane baresponde. Mangibatshela ukuthi yimi bavala ifoni, azasho ukuthi umuntu hey anginaso isikhathi sabantu abadlalayo mina, ngisho ngithi nangumuntu imali yami engaka. Hey, ibhizinisi lavele lafadalala lafa mfo wami kumanje alisebenzi since then. Ngaze mina kwami-ke ngibuya nasejele ngiyabona wangithakatha nje, ngaboshwa nokuboshwa. Indaba yami inde kakhulu mfowethu, but ngiyanqamulela nje uma ungangisiza mfo wami ungixhumanise nje neThuleleni la ngingathula khona udaba lami
nami ngiyafisa ukuthi le ndoda ingibuyisele imali yami noma isale isiboshwa-ke manje ngoba ayi ngeke udlala ngabantu kakhulu. Khona nje engambona la ayemqola u-15,000 uyabona ukuthi umfowethu loya akathathi indawo uyabo kodwa uthathela umuntu akanamahloni ukuthi uyakhala lowa muntu noma esem-expose ku-TV. Hayi ngeke bafethu sizini asinanyanga la siyihlalele sisuka sithi sofuna usizo bona babona amathuba basishayashaye bathathe imali. Ayikho into yamahhala la mhlabeni. Uma uyitholile ngaleso sikhathi kwamele wazi ukuthi kodwa umphumela wakhona awumuhle ngoba ziyawunqanda umvundla phambili. Ngiyabonga ngemfowami ngicela ungisize kanjalo. Hayi wenganza ukuthi ngiyathemba uzwela laphana-ke udaba oluthindwe lensiza ukuthi ungomunye wabantu abaqola uDr Mkhulu-ke ngilongilinde njalo ukuthi-ke ngizwe ukuphawula kwakhe uDr Mkhulu mhlawumbe ukuthi labantu abazi noma bangabantu abafuna ukubhidela phansi igama lakhe laphana-ke kodwa-ke siloku sizama nathi sibone ukuthi-ke bangabe simthola ziphendulele mayelana lezi zitsholo zokuthi-ke kunabantu-ke bazofuna usizo kuyena kodwa-ke wangakatholi ukusizakala wenganza kwethu. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula lolu daba ehlala comment section nawe kushare lakho udaba okanye isitori lapha nokuthi mhlawumbe-ke ngomunye wakwaya kuDr Mkhulu waluthola usizo yini noma cha awukazi oluthola. Ke hlala comment section mawukuthi walithola usho ukuthi wakusiza ngani uDr Mkhulu. Mawukuthi mhlawumbe ngomunye wabantu mhlawumbe uthola ukuthi-ke nabo abazange balithole usizo uzoshiwo futhi nawe lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona enganza ukuthi ngiphuma njena kunyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezilandelayo kuvideo elandelayo kwakho ukusubscribe aniziphatha kahle nisuku lomnandi ngithanda khona.